Karibu sana. Asante. Okay, ukwaje chinsa hivi? Biyama. Karibu sana. Asante. Wantu biyaba. Karibu sana. Ewa. Bono gutena atarire igarende. Nachire kura tobore muru. Buna nagorete. Ndocho bonde bwerire. Yewa. Bono nakoboriga. Ndoche asegari are mira asasi nini. Igo it means turabeka muntu kurima gusenki kegenderete. Ya narigeti umungwana namubegeta. Umungwana yokororanga konyogo yawe. Into kirabegeti. Okobeka abantu mugondo bakonyona. Okororanga konyoga beki narochi. Ekarabegeti chwangi. Tenda kuburi mugako. Nore sure. Obore mubombo bwatishida. Aburi mubombo bwatishida ene. Munandeka. Nabondeka ndikuyeka. No bwate family. Ikonde nchipika cheke. Ekarongo koligereriga. Kweto jinga numurekera muravera kabisa. Toko batutware family. Chibe senchire cyatigarete cyari gushugurikira mangana ye title deed. So ngagotebyo ushugurikira mangana ayu. Then torore na kitogokora. So ngayigwikire sofa. Muchibu ne rentaranyora. Amangana ni nyashugurikira ninto meteri boti. Ona kyo gateba mangana no yashugurikirete and yet nkwata chibese mbaka ndochire gata fence nago tebetio fence ekero nago riro bore mu gutaka nakura na kire gento so ekero gonte bie bito bune byo maite tindiko taka na tebe trust me arafu nekero gatebe story ye kurende ingo shugurikire ngumugambi utashugurike ti saisi mambi to goshugurika yago amangana yu ari boronge are chege ndochire to mbange ti ko obore mu boko rambuka kwa tishida madam Projimunande no muntu muronge kabisa. Muntu straightforward. Onye ndio straightforward, ungelikuwa umefanya venye nimekuambia. Kuna ngovo removo, wagitiru na koda chibesi yuko gitu. So kero nguru ruga ngonyora kwa mwana ni pangete na kwande nabamura. Nkonyorura saga arobereri akererio kere kona e post. Ibe kira sengene. Tafadhali. Mangi kwara. Simati mangana mangi, nere meshando mba. Na ngera sana. Ishungi. Tata ni yato mura gitana re tega oromo sanyon. Tokora nere gas. Muru yo ko kumugaka. Muru ibono ya chagitega na chitega rinde acha kongiti togende gas. Keracha kongiti togende gas oyo mororire kumbe. One ibinda como tebi ni bintu bitali yeke maene. Tete tokosana no mumurori erinda tekoba. Ona ndete mbarese. Bochinga mboni ndali kutaka kotegera. Yani wetu no bochinga mo kongereza. Bochinga mo kora mo kongereza. Ibya sara byenyu byabamba. Ndagete mbata biga kurura. Njiro muga. Mo korere iskari. Karamu akore biashara byenyu bya mamura iskari. Mwacha muri fresh. Munyiwe. Furthermore, I think na me get a mistake kete karamu murori achita and I was excited saying something of that. Murori na achita ni muroja. Isena mumanyita. E plan yana yaringi naki omo murori kero muntu mwanchanire wetu la dero ndo ko bisama ngana dero to kuana egendo the reality nuni wetu kero mwanchanire muntu peyo ko mara to mujinga abai buli mbaya mbai nina moya isera na kwita to kuane abana wanchinde ko gende tu ano muntu mani
nje bondi ngocha kona kugenda kubagambira asimo kugenda uchiskapu nje mutete nje kona kuba control ano muntu manene bora soko kugenda bu ano muntu manene bora soko kugenda bu ngende bu twarangi kintu kiko paska munyu wetu na kwa ne sense twara maskani mumanya na kimoko me munyu wetu onye moko manyana kimoko menya mona moko manyana kimoko menya na oya ana rengere tiu mwana no muna ini ngwate gai kimondo chingo ngongwiri ngongo murugo soko bona ni muru bona muntu ali kurusi to gali mwana abantu bakurwana bumugambi kingere Niki yakire. Kerenge niki yakire. Indo ma parta nikire. And I don't want you to repeat the same mistake. Or else onye mistake mo ko irorera. Njengo ba mo go vacate. Wo mo nyueta. Both of you. Ke muntu yo kwero ke simba nkyo ko abwera ta ko abwa Maskana ko ngobo ba ma. ta ko abwa na go tei Paka ngobo la stem tok mani gantan ko reta. inki Ketu brango kwan. Watu ne biar biar tega. Norot. nindo chara mai Kiri bana. kwani ako ngenta te Ai kiri bana. lakini na go tei ta go twaro bwa no intu na to tishiere te mata ari ngakigetaga twatera chinyanya akangatera chinyanya na mabe Ya. naende nkamumira mata ari mwa Tato bo mwiso ko. enchereri Obo mwiso ko yu ana ukani. tinko mobwa Kwanza koratiga. Mama tsaba nyabeta. Mama eto. Ni Kaman. nyabeta usasire tena ro korigu Ya. nyabeta sirete tanya goto ishu kinai Ishi ya nyabeta ya erete. Te yoretu. di It's a wrong step, my dear. nigonka yari boni Tare kasova. ya Atoko ba serious. Tare kasova. nyabeta tara ikasobo muna sobe rubanete iga Nyabeta ne goretu. ngomo igorere Nase keren tu ikira sobo. tara ikasobo tara ikasobo ngo igorere te nyabeta igo ninu bari mwamubwatete Ya tarintu. Nyabeta bwatu na kimundu. Lakini jana muigorete. Lakini agate bizarre long story tingo na kwera saboni gani ngwara sega bado toko bwatu ni shangi minu. nyabeta bakaboni gatara ikasobo Wa. Tunekeraga ba. Mino maswati yali yana chitagacha no mwana. Ana rende nchena bana gogete na inde nindo chebuya. Atatiga bono tindi kuraro mwana ona. Sengenjo. Bono ratemo mino twalire family. Ne kibarua kirikiaye terongero mandingeyo. Ona nkona kuburi mwana one gabu Mombasa. No monyorere gose hasienda abu kambani mere egere mere bange urucho mwana amahitaji yo mwana na amange mwana mbatagete pambasi mwana natete chindagira chingi ya cyabo sarara kici tari makairari na abakinereti chianga na inde fadamo umwana natakire bono ratemo natagete account yo mwana chake ko musebe yes school hano bono mwana na kiki bono na ande no go gate na gwajire to kwana ubusia so ubusio tali asesimi egere no na masakaraye ogende naro tindi naye nabokorra muno korwanirira mwana sawa omoinde naro ndegerete na bako mwegas na watch documents cha komote yakwe kingo cha kwenda ngende na chirachi ko ngumbi gote chiro kinande na bondo cha chingete nchiga chitalie chiro kino chire nchibwate baste kubura wana nabone tato archibasa ndi nabwenerete rero genda ambebi nga mama bono nabona abekirira inigo ntuiriri basi kana lindo roche ngali tukolia era bosaibo ngaki yali ngibya nera chega abwanyo le company iyi
rinde obogima bogenderera omwana shida te yayo kumbekera ebintu byayamu Mm.